U nedjelju 14. avgusta Srbija je eksplodirala. Odjeknula je vijest o najmasovnijoj litiji u Beograd do sada. Vjerni pravoslavni narod srpski se molio Bogu da nas Gospod izbavi od najezde satanista, muželožnika i bludnika drugih devijantnijih oblika. Sve je počelo nešto ranije, kad se na YouTube-u oglasio sveti vladika Nikanor, koga srpski narod već sad nariče živim svetiteljem, radi njegova hrabra ispovjedanja vjere pravoslavne. Litija je započeta večernjim bogosluženjem u sabornom hramu svetog arhistratiga Mihaila. Posle bogosluženja, vjerni narod se poklonio moštima svetog sremskog despota Stefana Štiljanovića i pozvao ga da se i on moli zajedno sa njima toga dana. Kolona naroda se protezala od sabornog hrama posvećenog svetom arhangelu Mihailu sve do hrama svetog apostola Marka. Okupljeni narod je pojao psalme cara i proroka Davida, akatiste svetiteljima Savi i Arseniju. Čuje su se i pjesme svetoga Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Na kraju se sabrani narod kod hrama svetog Marka pomolio Bogu i Bogorodici i zahvalio što su nam u ova posljednja vremena darovali svetitelje, episkope, Fotija i Nikanora i istima klicao dostojni.
Položi, Gospodi, hranjenije usto mojim i dvero graždenija o usnah mojih. Ne ukloni srce moje slovesa lukavstvija, ne pčevati vini ogresijek. Čelovjeki djelajući mi bezakonije, ti ne sočtusja so izbranimi. Nakažet mja pravednik milostiju i obličit mja jelejže grešna goda, ne namastit glavi moje ja. Jako ješe i molitva moja blagovoljeni, požerti biša i pri kameni sudizi. Uslišac ja glagoli moji, jako возмогоша, jako doša zemlji prosjedec ja na zemlji, rastočiša sja kosti prijadje. Jako Tebje, Gospodi, Gospodi, oči moji na Tja upovane, oti mi dušu moju. Sohrani mja od sjeti užasno stariša mi, i od soblazan tijela